Dobrodošli na kanal Tihi čuvar. Ako ste novi ovdje, molim vas da se pretplatite na kanal i ostavite like na ovom videu. To mi puno znači i pomaže da ovakav sadržaj dođe do još više ljudi koji ga trebaju. Hvala vam na podršci. Jeste li ikada izašli iz rasprave osjećajući se poraženo, iako ste rekli sve što ste trebali? Osjećate li nekad taj čvor u grlu, kao da vas je svaka izgovorena riječ dodatno udaljila od vaše vlastite snage? Možda ste okruženi ljudima koji govore glasno, prekidaju, ismijevaju i dominiraju prostorima, arogancijom prerušenom u samopouzdanje. I možda duboko u sebi vjerujete da je šutnja znak slabosti, da je nedostatak obrane predaja, da je nereagiranje gubitak. Ali što ako vam kažem da je sve to iluzija? Da prava moć nikada nije bila u riječima, već u njihovom odsustvu? Friedrich Nietzsche, jedan od najpogrešnije shvaćenih mislilaca u povijesti, vidio je nešto što malo tko ima hrabrosti priznati. Oni koji previše govore, previše otkrivaju. Oni koji moraju uvjeravati, već su u nepovoljnoj poziciji. Ovaj video je za vas koji se stalno osjećate zanemareno, zasjenčeno, nevažno. Za vas koji izlazite iz razgovora s osjećajem da nitko zapravo nije čuo što ste htjeli reći. Za vas koji ste umorni od toga da budete laka meta, dobra osoba, onaj koji održava mir dok drugi iskorištavaju vašu mirnoću. Danas ću vam pokazati da šutnja može biti vaše najmoćnije oružje i da prava pobjeda ne dolazi od pobjeđivanja u raspravi, već od toga da nikada ne morate ući u nju. Zašto osjećamo tako snažnu potrebu da odgovorimo, da ospravamo, da ispravljamo, da dokažemo da smo u pravu? Jer duboko u sebi smo uvjetovani da vjerujemo da istinu moramo braniti zubima i noktima. Da ako ostanemo tihi, dopuštamo drugima da pobijede. Ali Nietzsche je to vidio kao simptom naše najdublje slabosti, straha od toga da izgledam slabo. A iza tog straha krije se ego. Krhki ego koji ne može podnijeti da bude doveden u pitanje. Nietzsche je rekao da većina ljudi ne traži istinu kada se raspravlja. Oni traže moć. Traže potvrdu svojih uvjerenja, ne zato što su čvrsta, već zato što ako se poljuljaju, sve se ruši. Rasprava u tom smislu nije alat mudrosti. To je obrambeni oklop. Očajnički krik ega da zadrži kontrolu nad narativom. Što to znači? Kada osjećate potrebu da se opravdate, da dokažete svoju poantu, već ste ušli u njihovu igru i izgubili, jer sama potreba da opravdate svoju poziciju pokazuje da ste još uvijek zarobljeni u želji da budete prihvaćeni, potvrđeni, shvaćeni. Nietzsche je to nazvao moralitet stada, ponašanje onih koji žive pod očekivanjima drugih, koji žele biti viđeni kao dobri, ispravni, pravedni. Ali upravo ta potraga za odobravanjem je ono što vas drži slabima. Prava snaga ne leži u uvjeravanju drugih, već u tome da vam to ne treba. To znači držati svoju viziju čak i suočeni sa smijehom, kritikom, odbacivanjem, biti neshvaćen i ostati nepokolebljiv. Nietzsche nam predlaže tip moći koji se ne mjeri verbalnim pobjedama, već unutarnjim majstorstvom. Moć koja dolazi iz sposobnosti da ostanete mirni dok svi oko vas gube kontrolu. Moć koja raste kada prestanete reagirati. Reaktivan um je podjarmljen um. Promatrajući um, to je opasan um. Nietzsche nije pisao za slabe. Pisao je za rijetke koji imaju hrabrosti pogledati u sebe, suočiti se s vlastitom bijedom i transformirati je u snagu. Za njega prosječan čovjek živi zarobljen konvencijama, moralizmom i potrebom za tuđim pljeskom. Ali postoji drugi tip bića, rijetko, opasno, slobodno. Übermensch ili nadčovjek. Übermensch ne živi reagirajući na svijet. On oblikuje svijet po svojoj slici. I najimpresivniji dio, često to radi u potpunoj šutnji. Šutnja kao jezik moći Übermensch ne treba pobjeđivati u raspravama, ne ulazi u jeftine emocionalne igre. On promatra, razumije, pažljivo bira kada govoriti i, što je još važnije, kada ostati tih. Njegova šutnja nije prazna, to je prijetnja, to je autoritet, to je zvuk samoumijeća.
Dok drugi viču, on zapovijeda poštovanje svojim pogledom. Dok drugi objašnjavaju, on promatra i otkriva tuđe slabosti samo svojom mirnoćom. Njegova šutnja je zid, oni s druge strane očajnički pokušavaju pogoditi što se nalazi iza njega. U tom očaju čine greške, otkrivaju previše, gube ravnotežu. Ova šutnja nije pasivnost, to je apsolutna kontrola vlastite energije, strateška ekonomija. Übermensch zna da je svaka izgovorena riječ otkriveni potez, svaka emocionalna reakcija izlaganje slabe točke. Zato ostaje tih, ne zato što nema što reći, već zato što ne mora ništa reći. Zašto je to tako moćno? Jer njegova prisutnost već govori za njega i više od toga uznemirava. Jer njegova šutnja prisiljava druge da pogledaju u sebe, da se nose s vlastitom bukom. U društvu buke oni koji vladaju šutnjom su kraljevi. Nietzsche je vidio Übermenscha kao onoga koji stvara vlastite vrijednosti, vlastita pravila, vlastiti moral. On ne ovisi o nikogovoj validaciji i zato se ga ljudi boje, jer ništa ne destabilizira više od pojedinca kojeg ne možete manipulirati krivnjom, strahom ili potrebom za prihvaćanjem. Šutnja nije samo odsutnost zvuka, to je ogledalo, i ono što odražava mnogima je nepodnošljivo. Kada odaberete ne reagirati, ne samo da šutite, prisiljavate drugu osobu da čuje vlastiti glas, da se suoči sa vlastitim argumentima bez udobnosti vanjskog otpora. I to destabilizira, jer većina ljudi ne govori da bi se izrazila, govori da bi se zaštitila, da uvjeri samu sebe, da sakrije prazninu između onoga što govore i onoga što jesu. Socijalna psihologija pokazuje da se u konfrontacijskim situacijama šutnja percipira kao sud. Bez obzira što samo slušate, govornik počinje osjećati se izloženo, nesigurno. Bez vašeg odgovora, bez vaše reakcije, gube kontrolu nad narativom. Ljudski mozak ulazi u stanje uzbune, amigdala, regija straha i anksioznosti se aktivira. Druga osoba počinje projicirati vlastite strahove na vas. Sudi li mi? Je li primijetio moju nesigurnost? Zna li da blefujem? U ovom psihološkom bojnom polju šutnja djeluje kao nevidljiva oštrica. Reže gdje nitko ne vidi, ali svi osjećaju. Efekt na manipulatore šutnja ima razoran učinak na manipulatore. Ljudi koji žive od emocionalne kontrole drugih ovise o vašim reakcijama da ostanu u igri. Kada ne reagirate, lomite ciklus i manipulator panično reagira. Trebaju vaš odgovor da potvrde vlastitu poziciju. Bez toga gube se, otkrivaju se, pokazuju slabost koju su tako teško pokušavali sakriti, ali postoji nešto još dublje. Šutnja aktivira neriješene boli. Aktivira traume odbacivanja, napuštanja, poniženja. Jer odjednom druga osoba shvaća da nije u centru, da njihove riječi nisu dovoljne, da njihova prisutnost ne čini utisak. I to je nepodnošljivo za narcisoidni ego. Zato kada šutite, ne samo da se branite, napadate tamo gdje najviše boli, u centru iluzije. Vrijeme je da prestanete biti samo promatrač i postanete netko tko koristi ovu snagu namjerno, strateški. Prvo oružje. Šutite kada vaša volja vrišti za odgovorom. Ovo zahtijeva snagu, jer sve u vama će htjeti reagirati, opravdati se, dokazati da ste u pravu, ali ta želja je otrov. Svaki put kada joj popustite, otkrivate da ste još pod kontrolom drugih, da vas još uvijek briga što misle, da još igrate njihovu igru. Prava šutnja rađa se tek kada ubijete tu potrebu, kada shvatite da nikome ništa ne dugujete, da istina ne mora biti izgovorena da bi postojala. Drugo oružje, promatranje, dok drugi govore, gube se u objašnjenjima i pokušavaju ispuniti prazninu riječima, vi slušate. Ali ne kao netko tko čeka red da govori. Slušate kao što lovac sluša korake plijena u šumi, percipirate strahove skrivene između redaka, suptilne kontradikcije, nesigurnosti prerušene u aroganciju. I sve to spremite, jer kada progovorite, ako progovorite, bit će kirurški precizno. Treće oružje. Vrijeme naučite dopustiti da šutnja traje. Pauza je element napetosti, a napetost je moć.
Dok druga osoba govori, čekajući vašu reakciju koja ne dolazi, doživljavaju unutarnji kolaps. Neugodnost raste. Njihov počinje ispunjavati prazninu pretpostavkama, strahovima, paranojom. Jedan prost pogled od vas, popraćen šutnjom, može imati veći utjecaj od 10 dobro formuliranih rečenica. 4. oružje, nepredvidljivost. Kada ovladate šutnjom, postajete nepredvidljivi, a nepredvidljivo se uvijek boji, jer ljudi ne znaju što očekivati od vas, a kada ne znaju što očekivati, gube prednost, postaju oprezni, počinju mjeriti svaku riječ. Invertirate logiku interakcije, od reaktivnog postajete gravitacijsko središte razgovora. 5. oružje, preciznost. Kada govorite u pravom trenutku kada je šutnja već rekla sve što je trebala, možete progovoriti jednu rečenicu, precizan komentar, nešto što završava raspravu ne zato što je bilo glasnije, već zato što je bilo istinito, dublje, neosporivo. Ali pazite, postoji tamna strana, postoje trenuci kada šutnja nije strategija, to je tihi krik nekoga tko je izgubio kontrolu nad vlastitim životom. Ima li nešto perverznije od toga da budete ušutkani? Jest biti uvjetovani, da mislite da je šutnja vaša jedina opcija, da je gutanje bijesa, popuštanje u raspravama, izbjegavanje sukoba po svaku cijenu sinonim za zrelost, da je ostajanje tihim znak ravnoteže. Moral roba Nietzsche je govorio o moralu robova, sustavu vrijednosti koji je konstruirala slabost da preživi u svijetu kojim dominiraju jaki. To je moral rezignacije, krivnje, biti fin, nevidljivi kod koji vas uči da se poništite, umanjite, prilagodite i još se osjećate vrli zbog toga. Kada prihvaćate tu vrstu šutnje, onu koja vas proždire iznutra, predajete svoju moć bez da to shvaćate. Više niste vi. Vi ste ono što drugi trebaju da budete. Ta šutnja submisije mora umrijeti. Na njenom mjestu mora se roditi šutnja prisutnosti, ona koja se ne savija, ne ponižava, ne ispričava se što postoji, ona koja ustaje usred kaosa i bez riječi mijenja tijek situacije. To je šutnja koju bi Nietzsche poštovao. Došli smo do posljednje točke. I sada trebate razumjeti jedno sa potpunom jasnoćom: šutnja nije odsustvo, nije praznina, nije prostor između rečenica. Prava šutnja je čista prisutnost. To je majstorstvo. To je znak da više ne reagirate na svijet. Vi ga oblikujete samim svojim postojanjem. Nietzsche nikada nije pisao za one koji su zadovoljni preživjeti. Pisao je za one koji žele transcendirati, za one koji su spremni strgati maske koje im je društvo nametnulo, čak i ako boli. Šutnja Übermenša nije šutnja potlačenih niti kukavica. To je šutnja ratnika koji je već pobjedio prije nego je bitka počela. To je mirnoća onoga tko više ne treba ništa dokazivati nikome, jer zna tko je. I što je još važnije, zna što zaslužuje. Zadnji poziv. Pogledajte svoj život. Koliko ste puta šutjeli iz straha, iz krivnje, da ne biste uznemiravali? Koliko ste puta dopustili drugima da odlučuju umjesto vas, govore umjesto vas, gaze vašu istinu? Dosta. Nietzsche bi rekao da je ovako živjeti uvreda postojanju, da je prihvaćanje te vrste šutnje izdaja samog sebe. Od danas vaša šutnja mora promijeniti ton, mora prestati biti bijeg i postati nevidljivi krik autoriteta. Granica. Afirmacija onoga tko ste, čak i ako nitko ne razumije. Jer ono što jeste ne treba biti razumljeno, treba biti življeno. I to zahtijeva hrabrost. Slabi viču, jaki šute, mudri biraju kada. Koja je vaša odluka? Ako vam je ovaj video pomogao da vidite šutnju u novom svjetlu, ostavite like i pretplatite se na kanal Tihi čuvar. U komentarima napišite: biram šutnju koja zapovijeda poštovanje. Ne samo da znam da ste stigli do kraja, već da javno potvrdite ovu odluku, ovu predanost sebi. I nemojte stati ovdje, sljedeći video je ključan. Proširuje ono što ste ovdje naučili i vodi vaš još dalje. Pogledajte ga, ne zbog mene, već zato što zaslužujete ići dalje. Hvala vam što ste dio zajednice Tihog čuvara, vidimo se u sljedećem videu.